Dragi prijatelji, časni oče Boško, poštovani gosti iz Vanice, poštovana publiko, dobroveče i dobrodošli na ovo jubilarno veče koje sam povodom mog 35-godišnjeg rada i druženja sa guslama u vječitom carstvu poezije posvetio drugim značajnijim jubilejima. Naime, ove godine navršava se 150 godina od ustanka u prijevarskom kraju Stare Hercegovine, znamenite Bobovske bune i 150 godina od Bobovske razure, događaja koji je proistekao iz te bune. Tim povodom posvetio sam ovo večer našim junačkim predsima s namjerom da ih začuvamo od zaborava. Upravo ste čuli Nikolinu Trivić, vokalnu solistkinju Doma kulture Sivac, koja nam je izvela pjesmu Sve ptičice zapjevale. Sada ću zamoliti oca Boška Simića, paroha druge sivačke parohije, da nam blagoslovi skup. Oče, izvolite. Pomaže Bog svima. Čuli ste u izlaganju guslara gospodina Radomana Jelovca kakve jubileje večeras obeležavamo, pa bih vas zamolio da ne bi dužio, da ustanete da pročitamo Oče naš jedno. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao i na nebu. Hljeb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava
Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amen. Izvolite, sedite. Iskoristio bih ovu priliku sa velikom zahvalnošću Bogu i sa velikom radošću da čestitam ovaj jubilej, na prvo mjesto našem guslaru, 35 godina bavljenja i druženja sa guslama, kako i sam rekao, i ovu 150 godišnjicu obeležavanja Bobovske bune. Znate, poznato je većini od vas šta se dogodilo i davne te 1875. godine na severu Crne Gore u opštini Pljevlja, to jest u ovom selu Bobova i u drugim selima koji su tu. Napomenut ću samo podatak da je 2011. godine na sednici Skupštine opštine Pljevalja donesen spomenik da se postavi i obeleži i da se u ovaj spomenik, da on podsjeća na ovaj istorijski događaj, na sve znamenite ljude koji su se borili za slobodu u Bobovskoj buni, u Balkanskim ratovima 1912. i 13. godine i u Prvom svjetskom ratu od 1914. do 1918. godine. Neka je sretno i Bogom blagosloveno, neka je sretan i Bogom blagosloven jubilej. Hvala. Još jednom hvala, oče. Sa vama su večeras i moja braća i prijatelji iz nekoliko društava guslara iz Vojvodine. To su Đorđe Pavlović, Nikola Tošić, Vuk Peruničić, Ljubomir Pavlović, Miljan Vujović, Ivan Međedović, Vladimir Vuksanović i Ljubiša Ategljević. Također, družit ćemo se i sa folklornim ansamblom i Narodnim orkestrom Doma kulture Sivac. Sada bih zamolio predsjednika mog KUD-a, Kulturno-umjetničkog društva guslara Vuk Mandušić iz Vrbasa, gospodina Miljana Vujovića, da vas pozdravim. Časni oče, dragi prijatelji, ljubitelji gusala i epske poezije, želim sve u ime KUD-a guslara Vuk Mandušić da vas pozdravim i da iskoristim ovu priliku da našem dragom članu, velikom čuvaru tradicije i običaja naših krajeva, Radomanu Jelovcu, dodelim jednu povelju KUD-a za izuzetan doprinos u razvoju, u radu KUD-a i negovanju tradicije, običaja epske poezije i gusala povodom velikog jubileja 35 godina njegovog druženja sa guslama. A večeras ćete imati priliku da čujete prvo javno izvođenje pjesme Bobovska razura 1875. godine, čiji su autori Sava Zoranov Stanišić i moja malenkost Radoman Jelovac. Da bih vas u osnovnim crtama upoznao sa događajima koje smo unijeli u pjesmu Bobovska razura, citirat ću nekoliko izvoda iz teksta akademika Slavenka Terzića, koji je povodom 150. godišnjice Bobovske bune nedavno objavljen u Pljevarskim novinama. Ustanički pokret srpskog naroda 1875. godine na desnoj strani rijeke Tare u Potarju, često nazivan i Bobovskom bunom, obuhvatio je niz nedovoljno koordinisanih ustaničkih akcija od Prošćenja preko Barica, Krupica, Vaškova, Brenćana pa sve do Bobova, Slatine, Ograđenice i Višnjice.
Žestoki obračuni ustaničkih grupa sa redovnom turskom vojskom Nizamom i neredovnim lokalnim grupacijama Başibozukom, koji su trajali od kraja jula do u kasnu jesen 1875. godine, su naročito žestoki u Bobovu i okolini. Ustanike su predvodili Spasoje Jović, Pop Novak Starčević, Milovan Stanković, Mita Robović, Filip Vojnović, Filip Jelovac, Marko Tanjević, Šćepan Božović, Marko Pupović i drugi. Ustanički pokret u Bobovu i drugim pjevarskim selima, kao i Babinama i u okolnim selima, bio je deo širokog oslobodilačkog pokreta u Hercegovini, započet takozvanom Nevesinskom puškom jula 1875. godine. Delovao je praktično od Neretve do desne obale Lima. Snažan ustanički pokret između Tara i Lima trajao je najmanje nekoliko mjeseci, od kraja juna do kraja oktobra 1875. godine. Sastavni deo toga su takozvana Bobovska i takozvana Babinska buna. Prilikom bojeva na Bobovu najviše ustanika poginulo je u borbi sa Turcima na Prijekom dolu. Prirodno je da se ustanički pokret javlja na planinskoj visoravni od Prošćenja do Bobova, jer su ta sela naseljena isključivo pravoslavnim Srbima. Ustaničke snage su 1875. godine postepeno jačale, pa je na Ograđenici krajem avgusta bilo od 3 do 400 ustanika. Iz pravca Pjevalja na ustanike su 23. avgusta krenule 2 čete turske vojske na čelu sa majorom, odnosno bimbašom Mahmudom Bajrovićem i Mehmedbegom Selmanovićem. Posle kraće borbe, turske snage su bile potučene i povukle su se prema Pjevljima. Nešto kasnije iste godine, turske snage su ponovo krenule na Bobovo pod komandom bimbaše majora Salih Age, ali su doživele potpuni neuspeh. Prema beleškama Bogdana Memedovića, ustanici su uspeli da posle višednevnih borbi očiste prostor od Nizama skoro do samih Pjevalja, pa su njihove čete iz logora na Ograđenici po potrebi djelovale na sve strane, dopirući do Pribojske banje i Gacka. Bobovo je tokom avgusta 1875. godine preraslo u jako ustaničko središte. Međutim, ni iz Srbije, ni iz Crne Gore nije bilo neke snažnije pomoći ustaničkim akcijama, tako da su se ustaničke snage na ovom području suočile sa jakim turskim redovnim i neredovnim snagama. Brojne bašibozučke grupacije okupio je muftija Vehbija Šemsi Kadić. Frontalni napad redovne turske vojske krenuo je pod komandom Miraliva, odnosno brigadnog generala Fuad Paše i Miralaja, pukovnika Salih Bega. Glavni udar je bio usmjeren u pravcu Prenćana i Levertare, desno krilo kretalo se preko Kruševa i napalo ustanike u Meljaku, Bobovu i Ograđenici. Uprkos jakog otpora ustanika, narod je bio prinuđen da se stokom bježi preko Tare, tako da skoro sva sela ostadoše pusta. Bobovo je do zemlje spaljeno, a taj događaj je ostao zapamćen kao Bobovska razora.
Zorcu, Moždu i Oplecu, o Njegošu i Gorskom Miljencu, o Rusi i Ruskome caru i Nikoli knjazu gospodaru, što im bješe uzdanica jaka i gospodar silnica junaka, što je zavjet srpskom rodu skolom, da osveti carstvo duša. Nevesinska
Za zväčša
to izustim, pa se zemlji savim, diže čašu šljive, pa nazdravi. Prvom s desna mrkom Ercegovcu, barjaktaru Filipu Jelovcu, kome handžar u pojasu vapi, žedan turskih krvavije kapi. Još ovome junaku na glasu, Gaserovac reži u pojasu. Malo dana iza toga minu, crni aber od pljevalja sinu, da se digla vojska silovita, što za milost nikoga ne pita. Sa njom idu ođe i mami, i birani carevi nizami, ržu konji kopitama biju, ispod sebe crnu zemlju riju. A na njima Turci alakaju, Muhameda sveca prizivaju. Allah Ekber poljem odliježe, a pred vojskom silni Mehmed beže, igra pod njim Vita Bedevija, a do njega jaše Seratlija, zorno ture, jad ga udom naša, Bajroviću Muhamed Bimbaša. A za njime ordija i sila barjacima nebo zaklonila, i vila bi zaplakala gorska, teško zemlji kuda prođe vojska. Viđe vojsku crna ptica vrane, što odmara na jelove grane, pa raširi krila kao ruke, ode tražit bobovske hajduke. Nađe Pavla pod Burem planinom sa njegovom hajdučkom družinom, pa zagrakta crna ptica vrane. Eto Turci u zabojske strane, velika je osmanlijska sila, takva nije na Kosovu bila. 100 će jada učiniti ođe, ako stigne i Bobovu dođe. Nego Pavle mojih ti krila, klikni tvoga brata Mihajla i Filipa Jelovca Deliju, nek povede svoju hajdučiju, pritegnite sablje i handžare, pa sretite Turke zulumčare, jer će život svakojako proći i nek vi je Gospod u pomoći.
to spremaju Turci. A šalju bobovski hajduci, braći svojoj s druge strane tare, da zajedno sretu na taj vapaj, braće Bobovaca, bataljon je ljutih šaranaca i junaka mrkih sa jezera, pregazio taru kog leveraj i u pomoć Bobovcima stiga. Dok je to tijada i kad stiga. Izbi turska sila iz okla, preko Lisca i Prijekog dola, rekao bi tresu se nebesa, od njihove sile i bijesa. Na vratima junačkog Bobova strelo ih je jato sokolova, iznad svakog duba iskivljene, zapucaše šišane plamene, ču se oganj ljutaga serovcaj, ej četovaše, Filipa je ovca. A s dolova od tvrdog kokota sabljom sječe i mičo svrkota. Jakaju se Turci hajduci, kao gladni po planini vuci, sijeku se sablje i kantari, a prokršale te janičari, jašu konje bez sedla i anaj, hej na divlju Boga i selama. A grabe se ko će pred njih stići, Sokovići ili braće Sandići ili iz Lica, Božović Đurica. Dok se vojska po Bogu klala, Bobovska je nejače uzmicaj, da sačuva glavu na ramenu, pa ispod sela u plamenu prešla preko valovite tare, kroz vrletne klance i omare. Za to doba Bobovci
Crnogorsko kolo slavno hvatalo se još odavno, hvatala ga od davnina crnogorska omladina. Hvala od srca ovim divnim ljudima. A prije nego završimo naše večerašnje druženje, dozvolite mi još riječ dvije. Od srca bih zahvalio dobrotvorima koji su mi svesrdno pomogli u organizaciji ove večeri. To su AD Bačka Sivac, Sindikat nezavisne Stade Bačka Sivac, Zemljoradnička zadruga Agro MV, vlasnici Vukosav i Milosav Ostojić iz Sivca, RG Dekor, vlasnik Ratko Golić iz Sivca, Veseljko Veljo Koprivica iz Vrbasa, Vukota Šepić iz Sivca, javno komunalno preduzeće Radnik Sivac, trgovinsko-transportna radnja Đak Tim, vlasnik Ognjen Đačić iz Sivca, samostalna trgovinska radnja Renesansa, vlasnik Zoran Minić iz Sivca, Jasmina Gordić iz Novog Sada i lovačko društvo Sivac iz Sivca. A kao što ste čuli u pjesmi Bobovska razura, naveli smo imena samo nekoliko ustaničkih vođa i nekoliko bratstava. Da razjasnim, u ustanku su učestvovala skoro sva bratstva sa teritorije Bobova, Podgore i ostatka Pljevarske opštine. Svako onoliko koliko je bio kadar. Mnoga imena nismo stavili u pjesmu, jer bi samim tim pjesma morala da bude mnogo duža, a mnoga od tih imena ostala su zapamćena samo u njihovim bratstvima. Neka su, nažalost, zauvijek zaboravljena. Ustanički pokret 1875. godine i ratovi koji su potom usledili nisu doveli do srpskog oslobođenja i ujedinjenja, što je bio osnovni cilj. Ali činjenica da smo se mi večeras okupili na ovome mjestu govori da njihova borba i njihove žrtve nisu bile uzaludne. Jer oni su imali ideju i u nju su snažno vjerovali. Neka njihova ideja bude naš zadatak i naša vodilja za budućnost. A sada zapjevajmo složno ođe, pomogo nam Sveti Đorđe.